Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapauluan. Sagsagpaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Carla, agluto ka man kanoy ti dikat kunan ni Manang Mau. Inak nga rod gumatang iti dikat, tatang. Why? Jay, Ah, adaya amot karayan. Wano bay-bay dito'y. Apang ipakaatan nyo iti ikat. nangalaam manan iti dayta nga ibagbagam karayan ka na bye-bye. Agluto kami iti dikat, nanang. Nagadayo mo timbagayo nga ikat. Ay, kunak no agipakat kayo iti ikat. Si Kamit, bakit di mo lang mapanulotan nga awan mo karayan kan bye-bye di choy. Ay unay daytan. O sumagpaw ka kumamay, kit daytay good news ti sagpaw mao. Tapno may ranon tayo amay. Saan kita pakasurunan? Just kay. Tunggal sumagpaw ni nanang iti saritaan. Palpak, unay daytan. Tatang, nakita yun, tayo lungganis ang imbitin ko dito, eh. Apay, awan iti nang ibitinam aya. Iso nga ro na damdamagag, tawan mo tayo. Intaray nga ro din at ipusa. Dayta, ti ibagbaga ken dil-dil lawak talaga. Kanya ba kay? Adagiti agtutubo. Wano babae itaan kat nagsasayat dan. Ay na, nagtatangkan ti ulo da. Gumarampang dan. Ha? Apay na tanga ibagbagam, bakit? Anya ti koneksyon na ito sayat a babae, iti naibitin along ganisa. Kano nakitaray ko na yumat? Unay na tananang, nakangag ka na ti sawataray. Sabaling ti simrak ti tapanunot yaw. Asino nga raw tinakitaray? Awan, nanang. Birbirukag, tay imbitin ko dito'y alongganisa. Ti insong bat kumit itay, kat amangan no intaray ti pusa. Anya? Si magpaw ka man nga milan ako nak. Mabalin ti sumagpaw no pakaragsakan ti amin. Ha? Di ka man nga minsagpaw-asagpaw no agsasarita. Imbag kumaano, husto mo ti sagsagpaw mau. Anya? Dahil kumamit makapabilag kada makaparayaw ti sagpaw mau.
Just kay, tunggal sumagpaw ka, palpak! Anya di damdamagan ni mandukan ka, Carla. Damdamagan na, no adda ka no na isarong dito'y apuraw a manok. Puraw amanok. Awan may. Nagkunamat. Like, si magpaw ka manan, bakit? Ay, jaklati di maklon anak po daw ni Barok. Imposible Nagnisit. Dali. Anya manan na tangin sagpaw ba? Talaga may nangisik ni Barok. Malaksid ada sa balya Barok nga amaw anapu daw. Kada kayo mo tinangibaga anapu daw ni Barok. Agu yung kamit bakit? Nagkuna. Kano kay bagbagayaw, anapu daw ni Barok. Ay kumuntraak Taamok mat ani Barok kat puto tinigraw iso anangisit. Kasanungay nagbalin apuraw. Ay unay daytan bakit? Nagadayaw. Jay birbiro ka ni Mando manok na. Puraw manok. Di pa nagdungag ko nga minitimbagayo napudaw ni Barok. Bakit? No ada diferensya ti panagdingag mo. Di ka sagpaw iti saritaan. Now Adam. No saritaan ti sabali at tao ti si magpawa may awanan nadadail kan. Ayan nantay, pantalon ko amay sa. Kitaman anak. Amang inlaok ni nanang mo dita ayan, ti pantalon mau. Damagan yung tulangan ka ni nanang, no nakita na dahil pantalon, tatang. Apay ngay, asyak babae ti baunin yaw. Da kayo latan ano kayat yaw. Na. Saan da ka nga ibabaon? Amangan ko na, no nailaok mo ti pantalon ko, iti ayan tilupot ni Noel. Kat no pagtultulagan yaw, asyak ti baunin nyo ti taltalon. Naglaing kayon, da kayo alalaki ti mapan iti taltalon, saan asyak babae, nagawa na nakim yun. Daytan da ibagbagak bakit? Saan mo nga oraya na pagdamagan da ka? Sumagpaw kalatan. Oray kumamot hustaw ti sagsagpaw mau. Ha? Kastaw iti may balakad ko kin ka bakit? Pulaos, adi ka sumagsagpaw iti oray anya saritaan. No saan mo sigurado iti sagsagpawam. Iti kasta, saan ngang balin na banyaws, kada bad trip. Ketap no awan pa kay rubwam. Di kalatan ag tagtakaray, lalawag. Ne. Apay kasla inalipugpug ta ulong bakit? Kano itay rimwork ka, nakapinggol ka. Ita, nakasugab ba ka mo tayo? Kano nagbastos mo't dayjay alusita? Apay aya? Kinila at nakidain ngayong pungot-pungot. Lokasta, nakiapa ka. Isaw, tinangapa kanyak. Ano nga may tinapasamak? Kano nakisagpaw ka nun ni nanang iti saritaan da. Bidlagay. Mga out of topic man na tinsagpaw mo ba kay? Iso akas na tinagbalin na resulta. Ay, jak ambuak kadagi at tao. Ti saritaan ngamin kat may papan iti danom. Nakikabit dama ng lusita iti danom. Pagamuan tasim magpaw ni nanang kat sabali moten kano akabit ti sarsaritaan na. O nasakitan ni manang lusita.
kabit nga rod idi, iti may sa alalaki. Agpapadadan asabalin tinagaw awatan dan iti istorya. Iso nagsipag dan. Anya? Ay, kunaktupay kahit bakit. Isardeng mo, di makisagsagpaw. Ta sa balay, ti isagsagpaw mo. Kat oray sa bali kumaa. Saan kumamot akas jay, tinaramid ni Lucita. Darasudos mo't ngamen. Agpada kayo anak biddaot. May sa asagsagpaw, kan may sa adarasudos. Anya nga iti ekspektaram. Palot unay daytan. No, da kami lang, ti pakisagpawan nyo nanang, awan parikot, ta maawatan da kayo. No, sa bali at tao, ti pakisagpawan nyo, gulo away, pudno na ita. Awan kasi ti naulimag at tao. Agdinggag kalagan, iti saritaan. Tanusim magpaw ka, kat bidot, tinsagpaw mo, riri ti mapasamak. Wano, dinangran pa ikit day. Wan nga agpayso nanang. Kasi tinapasamak kada kayo kini Manang Lucita. Saan kayo ang nagkinaawatan? Idi kwan, nagpinudot kayo, aging nagpinungot kayon. Nawata mon bakit? Saan ka? Nasumagsagpaw iti saritaan. Para dingig kalagan. Kano may parit ti agsao? Saan mo't may parit ti agsao? Ang liklikan tayo langan at ligulaw. Tunggal ngamin sumagpaw kayo kat palpak. Apay, da kayo laangan ti hustaw. Palpasan nakman pangagsaaw bakit sakit mo at talaga ti sagsagpaw. Agsasao ak pay laang simbagpaw ka. Da kayo kadilangan ti hustaw? Saan mo't? Ang madidigra ka kuma, itinapasama ka, panagpingit yaw ka ni Lucita. Ay, maulit pa'y dayjay. Saan asya titagtagibas itin dayjay babae? Unay daltan bakit? Kayat mo pa iti makipalaw. Tatang, nasaysayaat no unaan tayo pa'y ti alad di talikod. Sumarunun ton ti panang papintas tayo di ta porch. Wala, tapno sana makastrek na iti manok kada kalding. Ay, no siyak agad unaan tayo ati porch tamay mayak mutlaang. Palpasindak pa'y bakit? Iti kasta, amumot. May mayak mut nga ron no day ta porch to umuna. Ay, taiso ngamin ti masungad. Nanang, adu ti madadaal no saan tayong aladan di talikod. Dagiti agkakapintas amasetas, ken medicinal plants. Kinarkaray kayon ti manok, ken kinkinan ti kalding. Iso anasay-saya at mutlaeng no aladan nga umuna. Ay, day tala kayat tiyo ti masursurot mo. Sagsagpaw kan tumot namin. Di ka pailingkin nga umuna no anya ti saritaan sakbaya sumagbaw ka. Alakit husto nga rumutin adumanan ti sermon mau. Ano Uresak mo tatang. Kapilitan nga unaan tayo di talikod. Anya man na nakapitakan di talikod mo't gibagpagam Noel. Kat no karuutan dita. Iso nga ron nga ado ti kalding dita. Ado ti ruot. Bakit? Simbagpaw ka manay. Awan tinadakamat akapitakan. Unay na siyan. Anya nga ron nga dyan nangag ko akapitakan. Ti kunak nanang kapilitan.
Kapilitan nga unan tayo paaladan di ta likod ti balay. Ta agdadaan lagi ti manok kada kalday. Ay, kapitakan mo namin tinagdenggat. Kag sagpaw kan tumot gamen. Di ka pwedenggan nga umunan mo niya ti saritaan. Sakbaya sumagpaw ka. Kanya kiday. Nay, adda kayo mo't gayam dito'y ilinana. Kat madamamot gayam ti panagsarsarita yu iti apom. Ay, nini, apay ay atagtulungak. Ay, ada datay bagbagang matulungak si ka Esperanza. Ha? Ay, unay mo't ti pagaw-awatan yu nana. Ti kunak agtultulungak. Ay, langgong! Saan nakatulong? Si ka ati tulong. Agsasarita kami ngamin dito. Apo kat sumagpaw ka. Imbagak aya sumagpaw ka. Masurunakin ka bakit? Panawan ka man langan tulong. Anyat ako nam. Umay ka man dito'y takawikawon ka nga ibasnot. Anya, ibasnot nak. Di kanto pa'y makapuyot. Pinagsasawan na ka ni bakit andang ko nam? Apay aya. Kano nagpakaro ti tulong ko, iso binagwag ko tilapayag ko. O kastoy timbagak, agtultulong nga manun, apay aya nga agtulong nga kunaklaang mat. Kay, Inapanaki din. Apay kanong ibagbagak atulong, idinto tasyak kano ti tulong. kituwan Mike. Na, may saka mat. Anya? Okay, inapanakan. Ay nagsinumbat kami na. Apay tinutupam kit bakit hanan na jay. Kano imbabay nakmutan iti kapuskulang ti tao. Rusak ti si kabakay. Nasaysaya at no pumanaw kan no kasjay. Isu nga rod apimanaw akon. Ngam impakamakam na payla nga imbaga. Akawikawon na kano nga ibasnot. Dinto pa'y makapuyot. Mala, may amang. Bakitan na jay. Bakitan una yun. Di mo tutupan. Ito maminsan. Saan ka na sumagsagpaw? Saan ka nagtimtima? Naa. Kaya't dakaon apagbalinin nga umal. Ay unay mutdaytan. Kaya't ni tatang yung agbalinak nga umal. Anya? Saan na kayat ngagtimo ka kun apulaos? Imposible mo tananang. Imbaga na nga rudan. Diyak ka no sumagsagpaw. Diyak ka no agtimtimag. Agulimag ka kanulatan. Kaya naasawan, agumul ako. Anya? Sana kasta, ti kaya tasaw ni tatang. Amok, pagkukumplutan dak. Iso sige agumulak man laengan. Anya? Tatang, gumurguramot ni nanang. Apay ka raw? Kaya't yu kanong agumulan. Anya? Paritan yu kanon nga agsao. Nagkulamay? Isumat, ibagbaga na kada kami. Binagbaga aklaeng ngay katinan ti ugali na sagsagpaw. Ngamin, saan anasaya at dayta? Nangruna pa no out of topic mati sagpaw na. Makadadaal dayta. Ay,
Unay daytan. Itan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan tayo anapauluan, sagsagpaw. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka, manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Kagurguram makatuluyam. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Makapasuron day ta lalaki. Tunggal lumabasak dito'y batog ti balayda. Nakamisuot. Kuskusilapan nak. Kunamlan asino. Awan met nga rudlangana. Partakak man langan ti magna. Masurunak amang kitkitay ti langana. Tunggal lumabas day ta babae, kuskusilapan nak. Kunamlan asino anapintas. Awan mo't nga rodlangana. Asino ti kaguram Jonathan. Dumayamudum kamot anak. Dayjay man limabas sa babae nanang. Katno ni Lilibeth dayjay. Apay aya. Tunggal lumabas, nakamisuot ako namlan asino. Ang mga no saan mo't asikatimis-misuutan na. Ang mga no na iranangad da parikot na, iso akas jay. Kanayon lang nga da parikot na. Kanya ti amu tayo nga eh. No saan amalmalpas ti parikot na. Yan. Makapasuron. Nay, asinaw ti kasuron mo anak. Dayja at Jonathan. Apay, ano ti basol na ken ka? Tunggal lumabas sa kiti batog ti balayda. Agkuskusilap. Ako namlan nakakita iti alalya huno bruha. Si kakaday ti mismisuutan na. Nalawag asyak tatang. Anak, narigat mo, tagbali na managatap. No awan basol mo ka ni Jonathan, di mo ko mapanunutay na sikat ti kuskusilapan mo no mismisuutan na. Madlaw kun mariknak asyak ti mismisuutan na tatang. Anda ka di basol mo kan kwa na. Anya kumangay ti basol ko kenkwana. Kunamlan asino. Nagganas a basi-basen ti rupa na nakamisuot. Alya. Lumabas man ang tibwisit a babae. Nimot Lilibeth ti sumungad. Feeling beauty. Nagkalasmat nga dakit kita yun. Nagraraman. Pagkunaamat. Amo yung matinanang tunggal lumabas agkuskusilap. Kunamlan isot kapintasan. No saan lakit di asikatikuskusilapan na. Bay amon a. Masurunak iti panagrup-rupa na ita babae. Ti kunana siguro akit napintas. Nagalasmat iti panagkitak. Anya? Kano nagpintas ni Lilibeth? Naglinis kung nagpino ti kudil na. Sa nagpintas mo ti rupa na. Jakla tagi pintasan. Nagalas iti panagkitak nanang. Papansing. Anya? Ay na anak, di ka aguy uyaw tadakes dayta. Saan mo nga ammo, no adamot pakauyawam. Kagurguram, ngawan mo't gapgapuna.
Atiw mo pa'y tay aginaw. Anya? Unay daytan. Makapasurun. Addaman di tabal kundan. Talyawak man. Nakamisuot. Naglaad akit kitaan no nakamisuot. Ay na, makapasuron at talaga. Ha? Agpada kami pa itimaris ti pantalon. Kolor da po. Jak to man lay susuotan day ti a pantalon. Tapno saan a pumaday ti pantalon na. Suron kon. Partakak man laangan ti umadayo. Apa na ita babae ta tumalyaw sa agkusilap. Papansin na talaga. Lawlawan kong amina na rimwar. Nay, ni manen lilibet ti limabas. Isumot lagayam, amatay ka manen iti suron. Ay unay daytan, Jonathan. Nadadal manan ti aldaw ko na nang. Awan mo't nga mintar arabidin na ken ka. Kat nung nagatidok ti songo na nakamiso out. Nakamirdo out. Nadala ko mapangsilo ta siluak ti songo na. Di mo nga mintal talyawon, ano lumabas? Natural matalyaw na tamot ananang. Iso ati saan narumbang nga tumalyaw dito eh. Jak man la lumablabas ni Jay. Sa linaw. Ijay batog ti balay da Jonathan. Mabwisit ka talaga iti langana. O di mo kaya ta makita tilangana. Saan ka tumaltalyaw apulo si kayan na ah? Adayon tumot ngamin ti pagnaan. No ijay bangir a kalsada ti pagnaak. Nalikaw unay. Apay nga may napansinam. No saan nakalakit niya pagtagtagaryan mo no dangran, saan mo napansinay na nakaw? Malaksida no si kamot tiyag papansin. Ay, una yun ta siyak tagpapansin. Pakawan berde. Dumlawak ah. Apay, anak. Duan alawas asan alimabas ni papansin. Asino? Radya lilibet ananang. Ah, no kasta. Padpadaanam ni Lilibet. Ah? Ano aga po nga padaanag ti tao akagurgura? Narigat ti kasta anak ko. Ngamen, ada tay kunada. Ano asino ti kagurguram, iso ti maasawa. Ay sos, ora man nagpiang-piang ti langit kan laga. Jak pagtatak ko nan radya papansin. Ay unay daytan agura, Jonathan. Duan alawas asaan na karimor tatang. Apay nga taakas to'y tiriknak. Apay anak, agurigor ka. Saan tatang? Kasla agkukurot kamit nga main. Kasla makitkitak ti panangkus-kusilap ni Jonathan kanyak tatang. Anya, apay nga iso ti lagi pa. Ay, mga nutim mo bumatan tirik namkan kwa na anak ka. Excuse me, over my dead body. Basta kagurgurak da at tao tatang. Anya,
Agingar-ngaryat kan sapayan iti nalaos sa guram. Talaga, tatang. Anya ngamin tinaaramid na abasol kan kaaya. Awan mo. Diyak mo. Basta adayo tiriknakan ko na. Kagurgura ka talaga. Ay, delikado na ita, balasang kao. Anya? Tita o akagurguram. Iso ka na o ti pakiasawaam. Ay, makapadurmo na panunutan, tatang. Kagurgurak da dya a tao. Iso asan nyo man nga isutil kanyak. Ay, no, siyak ti babae. Kaya't ko na Jonathan, ta dalangana, kan nasingpay, kan adamad trabaho na. Bakla da dya tatang. Ha? Ngamin, managkusilap. Iso ajak lapagan ano, kagurgurak. Makabulanan na saan nalimabas ni Lilibet Damag kumot, anapan ka no ijay Baguio City. Ha? May kawa ka niya. Wal nga rod na nang. Kasla kaili ko matan. Oh, napauli mo kamot, anak. Ha? Mamimiss mo ka din, nililibet a kagurguram. Ayaga po ang mamiss ko, katyak mo't kapkapin ano? Mom, adan nililibet. Kan adamanen api mintas. Anya? Oh, makitam. Rimanyag tarupam. Sigod mo't ngamin, anapintas nililibet. Ngem, adaman itan api mintas. Sigurado, amapunas ti guram no makitam ti kinalibnos na. Ay, mayat tagpariir dito'y balkon. Mayat ngamin ti angin dito nanang. Presko. Uwan nga road. Ti lumabas. Ha? Di mo't Lilibet. Na, kala at mag-arim magsak ka anak ka. Ha? Ay, aday pa si muda agday ka. Ay, Lilibet, balasan ka. Apay nginawakan nyo nanang. Apay ka din, anak. Nagpintasin ngagpaiso ni Lilibet. Itala amadlaw ko. Dumagas ka man bit balasan ko tadala ang damaagag. Ay na, adamanin apimintas ka anag na ijay bagyaw. Kun limas bang ka talaga. Pudnuti ko na ni nanang. Saan ako na dumagas, nana? Kababain. Ni ka di Jonathan, ti pagbainam. Apay kumaababain kanya. Kat sa anak mo't adaka sa tao. Dumagas ka pa ngamin, Lilibet. Awan mo ti rombang nga pagbut ngam. Ta awan mo ti managdakdakas dito, oy. Naalaw may kabalasan ko. Di ka agbabain. Ay, unay daytan. Agsubliak mo't lang ijay bagyo, nana. Kat agyanak ton ijay. Ha? Apay nga eh. Este, ka. Ayun mo't ngagpaiso, Lilibet. Apay ngay agyan kan ijay. Di pa'y kat awanan, ti makit kita mi dito'y anapintas. Anya? Ni nana mo't. Naglaadak tupay. Nakapinpintas ka, Lilibet. O saan ka day, Jonathan? Wala nang. Este, saan? Ewan. Makapataranta ngamin ti langam ita. Lilibet. Apay, lima adak ka di, Jonathan? Saan? Saan ka alaan? Makaay ayo kit di agit kitan ti langam Kat no kagurgura, nak.
Sikat imang gurgura kanya. Adda ka di pamanagnak mo. Woy, kanayon nak, idi ako silapan. Saan mo't Sika nga ro ti masansan amang kusilap kanya. Sika? Kano sika? Sika Nala, pumanawak man langan, tapno nawaya kayo, ngagpin na basaol. Kanya? Pasensya ka ni tinadlaw mo kanya kiti kalabas, Lilibet. Saan mo ta nagagara na dyan? Maawatan ka, Jonathan. Kat pasensya anak mo tan Main insulto ak ngamin iti panang kuskusilap mo kanyak idi. Pasensyaan ako na. By am the giant. O sige, mapanak nga rudan. Ang mga no sa pulan ako ni tatang. Kwa, Lilibet, sabay ko mata ibilang na ko na gayam. Sana nakabusor. Ala, saan ka mo't akabusor Nupod no saan nakakabusor. Mabali na pasyaron kanto. Iti kasta, may tuloy ta ti panagsarita ta. Ha? Kwa, sige umay kan tulaang. Umay kamin to kanilanang para iti napatigabanag. Saan aparikot day ta? Tanasaya at kayo matagagayam. O sige, umay kan tulaang, Jonathan. Mapantamot lang, di dumanuntan. Mabalin la tamat na lang. Awan tay sumot la titurungan day ta. Apay-abay bayagempay laeng ngay, maunaan da kan tupay. Kasla dabain ko kan ni Lilibet. Gapo iti pananggurgurak idikan ko ana. Nagsaritaan nyo mo tunday ta abanag. Saan akababain? Tinapatag kat nagkinaawatan kayon. Saan kayon ngagkinkin no silap? Wano agginginura iti awan gapgapuna. Nanang. Ita, adda gapuna. No apay ang mapanta iti pagtaangan da Lilibet. Dumanuntan. Tapno saanen nga umadayo pa'y ni Lilibet. Ha? Kakaisuna, asaan kayon nga ginginura? Nanang. No umadayaw, ang mga no sa bali pa'y ti makatiliw iti puso na, naspakan! Ha? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Kagurguram makatuluyam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapaulwan. Power of Love. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sam pride, but I'm ready to learn of the power of love. Ano ba ka? Tungkol makikita ka, mapapabilag tayan kan rignakin ka. Nabirto tayo mo. Yes, bakit? Very powerful. Your love is so powerful. Power, bakit? Power kala, power? Anya power day tangay wagbagam? Zeta, ayat mo. Nabirtod nga ayat. Nabilag
Ngayan, powerful love. Power of love. Awan kan, nakasukmon ka manan ni Suakastam. Saan abirtod ti ayat nga daken ka wenno da kanyak. No di ket birtod ti arak. Power of love bakit? Power of wine kunam Oh, nailetan. Bakit? Ala. Mawatan ka kamayon. Gaputi birtod ti ayat mo. Oray, anya ti bagbagam. Maklon ko ta. I love you bakit? Sa lawasaw. Sana nakameran iti kinasalawasaw ti ayat ko bakit? Hindi ket nakameran iti kinabilag, kinabirtod, power nga ron. Para makita dagita nga bagbagam Edgar inton bigat. Sigurado analipata mon dagita nga bagbagam. Saan ba ngay? Saan to mapasamak na da? Saan ko maliparan ng iti imbang-bagak? May papanti power of love. Tanong maliparak. Kasi nalipatan ka mo. Tinano kasta? Para makita, Edgar. Naragsak ka ba, Edgar Barok? Because of love in the afternoon, mother. It's the power of love. Na-in-love ka mo, gayam. Isuan naragsak ka. Yes. Power of love na lang. Nabilag. Si ayat ko kanil Lorraine. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, naragsak kayo. Awan tirire. Inayat laang ti adda. Mayat. Power of love. Nabirton nga rin dayat may titunggal may sananang. Mother, Nasaya at launay day tabarok. Ang nabartek ka man wano saan. Kastalat takuma at kinalailom. Adalat takuma birtud na. Automatic data, mother. Magbalik na yan. The power of love. The power of love. Saan pa yan nakariing ni power of love, tatang? Nabartek may simang pati di rabi ay. Wan nga rod, makapasurun. Kat no nagragsak asimang pait, kumananta dita, sang kadakamat na ti power of love. Nabirtod ka no, ti ayat siya o. Amuyo mo tanda dya tao no nakainom, tatang. Awan latpat-pat ka sa una. Madi may ti kastanak. Lasing pait ni Edgar, naragsak. No nakasukmon. Nasay-saya at laday tanagam tay agiperak kan agriyaw-riyaw iti agkakadako sa balikas. Diyak mo, tatang? Hala, bayam latan, saan mo takanayon nga uminom? Anya kata saanan? Kano, wine is life para kenkwana. Nagpaiso. Wine adds life. Kunampay
Anya? O anya, malagip mo pa'y dagiti palabras mo di rabi eh. Nga niya, Loreng. Diyak amukan ka ah. Bigbigat akas tatijar mo. Na. Seryoso ka ita ah. Anya ka diti bagam kanyak. Isardeng mon, ti agin inom. Hindi larabi, anak kayo na makbasik. Anya nga idila rabi eh, kun anya abasit. No makarugi ka, rinabi akayat mo ti agbartek. Sumbaraman mo tanti bagam, Loreng. Kun awan makitam, no saan ka nabartek. Kasla ka bulsek, no saan ka nabartek. Anya man dagitan ni bagbagam. Diyak amukan ka. Apay nalipata mon, dagiti sangkadagulit mo, idi rabi eh. Anya nagijay aya. Ay, diyak amukan ka, power of love. Power of love. Kantamot na ita. Un nga rod. Apay na ita akanta. Makitam ita. Talaga ano nabartekan, kat muloong kan. Awanan ti panunot mo alimpyo. Ngamin, nagameranen iti arak day ta utek mo. Ha? Agbalin kan ang mauyong asalawasaw. Awan sirbem. Anya? Nanang, apayakas dyan ni Loreng. Tila ibagbaga na pang buisit kanyak. Ha? Na, kunak man no na bertud ti ayan-ayat yaw. Power of love ako nam. Ha? Adaya imbagbaga akasta. Na, saan mo nga amaw? Kano sang kadagulit mo dagita abalikas idirabi ay? Awan malagip ko ah. Dinadaal nga rodon ti arak ti memoriam Edgar. Agraman day tarik nam. Anya? Isu ano saan mo amay kat ti aginom barok. Marakrak ti pamilyayaw. Dayta ti bilag ti arak. At ti wuna ti bagbagam a power of love. Anya? Dayta sang kay bagama power no mabartek ka. Kat agbalain lower. Ah, Ayat nga umawer. Tistingan ka man, jablo ka. Gagaraak ti lumabas iti sangom akas to'y tilangak, lusya ngak, nakadaster. Lumabas akon. Na, kasla angin la ti limabas iti sango na. Aguray ka man, ta idigusan ka. Kita ekman, day tasang kay bagam a power ni ayat. Ita tanakadigo sakon, ken naka-short sak iti nakiting, ken nakabakles, gagaraek man ti lumabas iti sango na. Lumabas akon.
Laglag at talaga. Kaslaawan nakita na. Lumabasak manan. Agsubli ak mampay, iti mamindwa. Awan latta, tinakita na. Laglag at talaga to'y asawak Makaulaw ka, Loring. Pag nakaapag na itisangok, anyat kuha mo na ya. Dakes ay ati magnaiti-sangom. No chicks siguro, nakasuot iti kastoy, tagkaralabas iti sangom, ginamatamon. Rumarak man langan, makauma ka. Inka man agitanga dan. Anya? No kasta taramidem, di kan agaw awid. Hello, mother. Na. Nabartag ka mat, Edgar. Rin naman nalabas sila. Nawan man nga rudin abarok. Tay prinsesa nga iti biyag ko na lang. Ayan na ka rin. Kita ditaan ni power of love mo. Loring, my love. Miss Universe ng buhay ko. Ay. Apa yung tindag ti kasirula? Ore ko mano da kargana riw-riw a pirak. Saan ayangin bagaken ka? Ano nabartek ka? Kat saan kan agaw awid? Na. Mabalin ayamot, love. Ang mamadan na birtud ti ayat ko na makailo magbasit. That is the power of love. Power tarupam? Power? Di ka pa'y lakit umawar? Ha? Mati manawak din ti umok ni ayat. Power of love. Di tate yan ti birtud ni ayat. Isang araw niya. Ay ayatin ikaw na love. Sika pintasan na babae iti universo. Sika ti Diyosa iti biyak ko. At yung serbi na iti artista kaya may diling iti kinapusaksak mo. Loring, my love. Di nakman pagbabartekan. Anay, pusok. Anay, uri sipat-sipat anak kada tumpat panak. May turak nga puta. Adaan na gitu. Power of love. Power of wine kunam. Isu asakbay amalwon ka. Umawar kan. Awar. Loray, nasaysaya at samay no kanayo na nakasyat ni Edgar. Tatang. Gamin, ada power na. Power ti bagtit Gusto ba iti masamsang nga ibagana na birtud. Ada power ti ayat na. Anya? Tauray tikulam, kada sipangulam, sana nga ikarkarik na. Gapu iti kunana birtud di ayat, wano power of love.
Sabay amon, no. Nakasat lay ti basay, anak ko. Tirigat na tatang, kat saan mo nga rod abasit, no di ka talaga nga agbartek. Nagdungo no nabartag, naglailaw, managpasensya, ken nagragsak. Anya pelat sa pulong ngay. Ada power ti ayat na. Power of love ngarod ako nara. Ngam no saan anak kainom, kaslaawan asawa na tatang. Kaslaawan makitkita ng asawa na. Ha? Isuan na saya at laeng no umawer. Nana, uray na itan. Tatang, kay kayat kon no umawer. Nanay, no kasta awan nga rodin at ti power no dikit hour. Ay uray na itan. Nay, saan ka unay nga agbarbartag? Pagayam Edgar, timbas sa power of love ti Mada, agbalinan nga hour of love, ta umawar ka kanon. Ala, medyo bawas-bawasan mo say ti aginom, ta madi ti epekto na. No madlaw mon nga sabali ti turongnan, ay ket umiwas ka, anya. No, mayat lakit day. Sige, yung basi-basi lang. No, may papaniti inom. Bueno, ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritan tayo ditoy. Unay daytan kaka, napaulwan iti Power of Love. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jord Dramatives TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapaulwan. Arasaas. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, agur uray kamut gayam iti tricycle apagluga na amluseng. Wan manang! Oh my God, andang. Ha? Anyat nakakigtutam ngay manang andang? Nakigtutak a iti panagsasaom. Ni manang andang mo? Inaldawa kaso iti panagsasaok, nagsarsarita ta. Ay, uwan mo't kit di ah. Ay, anya ngay mo, ting kagatangan ni Jay Ilay. Inakman gumatang iti si Daun mi aprag. Prag. Wan manang tukak. Ay naimas dayta gitaan. Una manang gitaak nga ada aswiti na. Ay ina makatitileng. Jay. Ay awan ti kunak. Adan ti tricycle apagluganan ta. Apay manang. Naina. Awan ti mailimod iti dayta a klase ti tao. Apay aya. Nagpipigsa ti arasaas na. Anya. Di mo mangagaya. Nagpigsa ti arasaas na. Kakaasi amang ikapkapsot ni John iti busis na. Ngam awanan ti pangikapsutan ni Lusing iti bulyum na. Nakalo launayan dayta. Naka number 1 ngam makatitileng pailaang. Ay, unay daytan. Naka number 1 pala dayta ko na. Kasanan no number 2 no medium. Di pa ket gumloong ti busis na. Ay,
unay daytaan. Dumagas ka pa'y biit, Luseng. Apaya sinsinyasan nakmanang andang. Ina, sinsinyasan ka lang aruden. Ilaaw mo pa'y mat. Kaano pa'y mat ngin laaw ko ti panagsaok? Apay di mo mangag tibukod mo atimak, Luseng. Mangag ko amanang una yan. Talaga mangag mo. Tadumanon ijay tuk-tuk ti alimpatok. Ay, wun gayam. Anyaya di ko na madamagam manang. Ay, may saanan. Nadlaw ti aminan. Ha? Sininyasan ka. Ngam impukaw mo mat. Iso abay amon. Sige, agaawid kan. Anya? Awan mo't gayam ti bagam katay ayaban nakpayla dumagas. Ay na, kondisinyas ka pa'y magkanyak manang. Ay, agawid ka nga ruden. Ta, nalipat akon. Iso nga, agawid kan. Just kay. Makakigkigpot kamat manang. Anda kay kasideng mo. Ngam aglaw ka pa'y mo mga awag itinagan ka. Aglalaawa kayamat. Ala, arasas nga ron no isut kayat mo. Ngam inton maminsan manang. Mabalain nga ikapkapsot mo pa iti arasas mo. Laglag kamat. Wano saan? Ipigsampay kit di data arasas mo Anya? Dahil ko dumanon ni Jisampulang gate. Nini. Apay nga pumanaw ka, kat may pabagkat ko di dakil ama si Tera. Nadagsan day jay. Jakmat lang mabagkat, nadagsan mo na dyan. No, di mo kaya't akit siya akon. Ay, nagdagsan! Apay day jay, tanagpig sa tingiwat na. Awan mo, ti kasasauna. Ala, pakasiksi ko ramay Amog lang arunan. Arasas na lang tikas dyan. Ay, hina! Nagdagsan! Jak mabagkat! Anya ay ati bagbagkatan na. Pakasiksi ko ramay bakait. Un atay sumutlat mang mangugan. Tinasayat iti day takot saan nan ayib kas ti bagbagana. Tapno awan ti mangeg ti karuba na. Ay na. Ay! Talaga dyan mabagkat Oo na yan. Ay! Nice bakon ti saping ko! Ingat ka tawa. Mapingin nga katawa ka. Nilusing nagpigsan tumot ti arasaas na. Anya ngay ita, di nangugan ti palimod na. Nganya. Ana isbuanan jay sa pinna. Apay nga main akas jay ni manang mo, John. Imbis nga wan ti makaam mo, ana isbuan na ti sapin na. Impukaw na mat. Mapapahinak nga rudan na na. Igagagaranan samot nga ipukpukaw ti panagsauna. Saan mat ti kunak? Ay na, awan ti mailimod kun kwa na nukas ta ti volume na. Oray saanin nga agaramat iti loudspeaker, kada mikropono nakapigpigsa. Iso nga ron nga aputak latan ti lapayag ko, no ardaki di balay minana.
Talaga matitilig ak itingiwat ni manang ko alusing. Ay, awan sanda nga asawaan ni manang mo no kasta. Makigtot ti mga ramkan ko ana. Ken kasanaon no makiasawa. Kit agin narasas na tirabi ay di kat di pa ikat may bulgaran ay just kay Hey, madamamot gayam ti panagmasetas mo Jose. Wan kagawad! Daldalusak, nagitimulak! Ay, apaya makalugsaw ka ngay. Awan mo ti bagbaga kadakas. Ako na makaluksawak! Ay na. Dahil tala pa nagisarsarita mo kat lalaawan na kaon. Nagawan mo tanabayin mo. Panawan ka man lagay. Apay dayjay! Awan mo teraramidot kat ibagbaga na maluksawak. Isumutin mo na nakisaw kanyak. Eh, awan mo't makita kaksasaong manag. Awan mo ta talaga ti kasasaok. Agse self-act. Self. Iti sa balyapan na agtanta na mitimak. Anya, tanamitin pala na jay. Bumtakan ti lubong nararigan. Nanandang, makitugawak man ita sirok ti manggayo. Masuro na kitingiwat ni manang. Nangag ko nga raw ngagap-apa kayo itay. Ay, isan na. Saan kami anagapa? Asino nga rod nga kap-apa na itay. Amoy matay. Kasla kanayon nga dakap-apa na no agsaw. Ta inlaaw. Just kay awan lat di awan. Ay ta siguro ti kabutang ti lalaki kani manang ko. Kabutang da nga umay arman. Laki di makigtok dagiti umay mangaram kun kwa na. Madugsak da. Sakto pa ya kabalay na, madugsakak. Maawatan ka, barok. Sakto pa'y nga da iti adayo akarubayo. Kat kasla kaababay ko laang jag sasao na agsao ni manang mo aluseng. Ure agarasaas kat mangag iti kabangibang nga barangay na. O nay ka ngaminan day ta klase ti panagsao. Inlaaw. Ay, saan na? Arasaas lang ni manang rejay. Ha? Bakit? Ang kararagmet lang at aliluseng. Ha? Asino nga'y ti makaamaw? Kun apay anadamag mo day ta? Una ta nagpigsa nga ron ti arasaas na. Kasano nga ta ti panagkararag na. Makigtot ani Apo Diyos na agkararag. Ta dumanong na jay trono na iti kapigsa. Ha? So at tinasaya at kaniluseng. Saan na naibkas ti kayat na ibaga? Kauwan mabasa mo ti Diyos ti panunot ti tunggal parswa. Oray saan asumngaw itingiwat na. Isa niluseng. Oray saan nan nga idayamudo muno itanamitim ti bagana. Ngamin, naka full volume tarasaas na. Diyos kay. Kita manok tadalatay tarubayan? Right. Asino ti kap-apa ni Lusay? Dagi jay manok nga day tarubayan na. Ha! Sukit na kita dinguan tungkol pilarti ko! La. Ala,
Tila ipukpuk ka na. Inton kwan isu ti pabasulundan no damatay wano mapukaw a manok. Mangmangag ta ilaaw namat. Mangmangag ti arasaas na ko namat, arasaas na laday jay. Ay unay daytan. Madimat tinaramid ni Manang Kristina. Apay aya. Indarom nakit din ni Manang. Ngay so tinang tiliw iti manok na. Iso na pukaw. Ay, amu ko no apay a pinabasol ni Kristina ni Manang mo. Apay na? Sigurado anangagda jay insawsawang kada impukpukaw na. Anya? Wan barok, nangagkunto pa eh. Kunana nga men, apatayin na dagiti bangad adingwan iti arubayan yo. Basta ka di? Wan barok, nairanamat nga adda iti arubayan yo bugbugawon na dagiti manok ti karuba. Kas jay tumot ni Manang. Nagngiwat. John Barok, bagbagaan nyo ni Manang mo. Tadinan yibkas apulos ti adda iti panunot na. Ngamen, mangagmarud ti sangalubungan no iso ti agsaaw. Awan ti mailimod iti kapigsa ti arasaas na. Just kay! Ay na, John. Bagay ni Manang mo, tiyagbalin nga information officer iti barangay. Tauri saanan nga agusar iti megaphone. Mabalin nalatan nga pukaw iti asango ti barangay hall. No, ada announcement, mangagan iti sa barangay. Joke lang ha. Bueno, manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jord Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Dungaw niragsak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ay, bunga! Maragsakan ako na ay tanangabak ti anak ko Nakaigam iti 50,000 pesos Ay, bunga! Anya naragsak ko! Anya naragsak ko! Sino tinatay? Uwan nga pa'y sunanang. Sino tinatay? Damdamagan pa'y jay chismosa akaruba tayo. Nayaragsak kon aya. Naragsak ka. What? Naragsak ka ko lang? Wala kay. Naragsak ka. Ako'y nga ron ngay, nagdungdungaw ka. Nangabak nga minjay anak ta iti 50,000 pesos. Iswa nagragsaka ka. Nangabak ka mo't lagayam. Kas ka mo lang namatayanay. Mas daawak mo't kininanang. Imbis nga agkatawa. Saan mo't tanalaos ti dungaw na. Naidaytan. Apay, sino ti partido ni Nanang Anatay? Awan? Kasta unay matidungaw na. Abnormal nga min. Anya? Kaano pa yan nagbali na bagtit ni Nanang? Tunggal maragsakan, agbagtit. Anya? Agdungaw, itinalaos aragsak na.
Unay daytan. Apay ko rin, di mo amaw ti agkatawa. Apay katasaanan ngay mo't. Apay nga ron nga dungaw ka, numaragsakan ka. Imbis a pumgaak ka, wano aglag-tulag-tu kay tinalaos aragsak mo. Dahil tamot agrunga ang tiramida. Di nakman ung-ungtan tamba kapaladingit ti kasta. Lumda angak iti ladingit. No kasta as sa iron nyo tiriknak. Sa iron nyo matiriknak, magkapaladingit. Ay, anya, kaamakan bakit? Ay, just masigurado na da-diferensyan. Nagsakmat ni nanang. Kasta unay mo tilok na. Umlak na makapungtaw kan maladingitan launay. What? Kasjay ti maladingitan? Napirden ti tornilyo ti ulo ni nanang yaw. Unay daytan? Ay, Just kay? jak maispiling ti inayaw. Mapagsitak ko na. Anya? Nanang, adaman tamagag. Anya dayta anak. Apay nagtungaw kayo, hindi nangabakak. Naluan ni ragsak dayjay anak. Ay, anya alwa. Rungaab. Dungaw tatang. Dungaw ni ragsak. Apay nga raw, akastaunay ti ilik mo. Hindi ko na malalingitan ka kada kamay. Tanagalas tilangam abuy buyaag. Anya? Awan langam anasaya at nagpungtot ka. Kasla ka nakamusiig nga aso. Unay datan? Jak gagaratag tayo iti raffle, ngam pinilit nagti katrabahwak na nang. Ang nagtaya ka. Kapilitan na, ta pinilit dak nga ron. Talaga jak kaya. Kat, anya nga ron nga'y tinapasamak. Nangabakakit din iti ref. Anya! Ay, naggasat kamatanan ko! Maragsakan ako, unay! Unay, daytan na ginagasat mo, anak ko! Ay, bunga! Maragsakan ako, unay! Apay Philip, anya tinagapaan nyo kaninanang mau. Awan mo tatang. Apay akas taunay ti rungaab na ito'y nagsango kayo adwa. Ada ka di makapasakay, wano makapaladingay, anay sawang mau. Makaparagsak timbaga, tatang. Anya nga dahi ta makaparagsak.
Imbagak anang abagak iti raffle draw. Imbagak anang abagak iti ref. Matlagayam. Makaparagsak gayam timbagan ni Manong Philip. Anya nga iti makapasangit iti dayjay. Mas daawak Ay unay daytan. Imbes nga aglagto-lagto iti nalaos aragsak na. Saan mo tagro nga abki day akasla uragaan abaka. Just kay. Sa anak ton, gipadpadamag kaninanang karagiti makaparagsak ka banag. Wait. Nagitay makapatay adamag. Uno makapaladingit adamag. Ti idanon mo ken ko na. Kita no di pumgaak iti kastaunay. Anya? Bakay, adaman damagay Anya day talakay. no matayak. Agdungaw ka. Ah, Na. Unay daytan. No makaparagsak adamag ti maydanon ken ka, agrungaap ka, wenno agdungaw ka. No makapaladingit abanag, agkatawa ka. kano apurado ka ngaminan amatay. Talaga adadaalan ti ulong bakay. Unay daytan. Sakmitan ti makadungaw kin ka. Makapadungaw ka bakay. Unay muton ni nanang. Apay ayamanay. Jay style na makapasuron. Numaragsakan, agdungaw. Numakapungtot, wano maladingitan, agkatawa. Di yun din dilawan. Ha? Ngamin, tears of joy kanunay jay. Luwa ni ragsak. Saan alwa manong? Rungaab. Dungaw ni ragsak nga rudmayt. Kasano nga rudmet ngay, jay naladingit abanag akatawaan na. Adi, laughter of sadness. Anya? Kaslasan kayo pala naruwam kaninanang. Normal daytan ken kwa na. Uray kasano ti panang patayek ko iti utek ko manong. Jak maibos a panunutan. Nabaluknugsan ti utek ni nanang. Anya? Unay daytan. Napanan ni tatang yaw. Rimormat nanang. Saan nang embaga no sa dino ti papanan na? Da kayo man ket di. Apay sana nagpakada-kada kayaw? Kano makumikumak itay, iso ajak nangag ti bagbagana. Amangan mo't no nagpakada. Bun angata. Igam na mo't di manok na itay. Ay sos, napan nga ron ijay palutan Ha? Kunak asaanan nga agpalpalot, tamangirurumun iti biyag dayta. Mabali na, maudi mo't dayta na panakipalot na nanang. Sapay kumaa. Tano saan ay agmiraot. Tamangirurumun dayta aklas iti sugal. Namangabak ngay nanang. No mga bak, masapol ngay sardingdan. Saan na nga urayan nga isuntot agkaraabak,
aging ga malunod ti amin na. Lumangabak, amang nadaman dong awan yaon. Ah, wow! Nangabak kayo mo't gayam tatang! Tagtagaray, adan to man agdong auditan. Isumot ti kunak. No, saan nga galag Ha? Sana ya, ano makapungtot, wano agladingit kat matay iti ulag. Saan ngagpungtot day jay? Maragsakan lakit day. Isumay, agdong ta maragsakan. Jakpat yan ang maragsakan day jay. Agpungtot. Isu nga agalak tulakit day. Dastayon ti maulaw, gapoy ti style na kasjay. San tayo nga amaw, nagrungaabon no agalag. Just kikit day. Tas to lang natatatang. No maragsakan ni nanang, ag tears of joy. No makapungtot, saan nang ipalubos madepress. So ngay katawa na. Anya? Tawanan mo ang iyong problema, kuna na nga raw. Sa katawan ni nanang, ti parikot, uno ladingay. Anya? Kasta lang na dyan. Saan mo bagtit ni nanang? Apay lakay. Di ka maladingitan. Anatayin jay manok mau. Alright. Uray na tayo, atay sumatin na nga ba? Agsardeng kamot nga tanyag sugal. Hey, di mo't agdong aw ni nanang. Kasano nga agdungaw kat maladingitan. Iti ipapatay ti manok ni tatang. Iso nga rin umlet. Hey, just like, masti kawak at talagan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo anapauluan. Dungaw niragsak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.